Na ona maua mai foi po kalamele nei tai au. Whaatalo whatu foi I paanga umalawa sho mato whatupe tangata anu o Samoa. Ia le ngata foi nei lo whetalainga po lo sunga foi kai sare nei tai au. Ya, mata whaataro whatu dei whangol tai au. Whabaro tu a Isalini, malo lawan unsai. Ya, tato vai whaatalo whale dei a tai au fo le lofa balanga leo le tua. Malo fo leo sa ifu batiu te wal tau tui no le tulu. Marato le la fo tu le wanon nei a Matilda. E disi fe vai ngai fio fai lo tau tua ma unanga le NBS mo no sile fe le tulu fa mo. Maftai kai sara. Eu sei loa ole pokalame masani lava whatupe ia solua vea Texas. Ia e tau fo ile whaailoa ia po ole whaasila fo o nisi fo I o au nanga lo whaapena ona mauaitona le whatupe ia le ngata fo I leo o lo o available mo I lato fo I o lo o iaia lato te ngā tupe. Ia mai lato fo I le o iaini lato te ngā tupe I whatupe ole NBS. Ia mua whaila ona fia whaailoa atu ia nisi fo I o mato Remittance services ia po o mato paanga nei o lo I fafo. O lo mawhai ona lafo ina mai ei se leini al sa o tono o te ngā tupe lato o lo o iei lato te ngā tupe. Ia malato fo I ele o banki I le NBS. O le tata o nanga mua lai fia tala noe nei tai au. Ia o le ria money transfer. Ia pole au nanga le mawhai ona lafo sa o mai le seleni mai atunu mamao. Ia sa waru sa o tono lau account. Ia peanga vaai fo I lato ele o iaini lato te unga tupe le whatupe. E mawhai ona o atu cash out mai tua. Ia lato seleni wha o ngā ina leo mato la lo o iai. O le ria ia peife ona tā ua. E anga vaai ia tangata umalawa. E le whaapea na o tangata e a foi. E banki I le whaitupe tangata anu o Samoa. Ai anga waa umai lawa I laso o lo o whao ngā ina mai lea au nanga mai atunu mamau. Lea e lafo sa o mai lato a inga mawoi nei Samoa. Ia o le tato au nanga lea o lo o whaipaanga I whaitupe. Ia e whaisi tele o le benefiti o lo o iai. I lato o lo o iai lato te ngā tupe. Ia mai lato fo I ele o iai ni lato te ngā tupe I whaitupe. E Vave ia toi le se taimi fo ile e whaatadisali ei o I lau seleni. A whaapea e lafo mai lau seleni e sawanga I lau suafa. Ia e taua lava le provider to lau IG le te la suma oe. E tala sa o mai e tua lau seleni ia sa o le numero lo o lafo mai ili seleni. E whaonga I matau la umalava. Ai mai se lava I la tau o lafo mai seleni. Ai sa o as a cash pickup. Ia pete su sa o tua e vatu le numero le po le pin number. E tala mai e tua lau seleni ia alwatu ma a vatu lau ID. Ole awau nanga le mawhai ona tala sa o mai tua lau seleni as a cash pickup. Pe mawhai fo ona alu sa o tono lau account. Le ala anga va umai lava ila so tu salava pele ia se te unga tupe I whaitupe. A ole mana ia pe wha pe sa o sa o tono le account. Awa e le se taimi fo I lea e te alu atu e tu ai le lainga. Ia pau lava le vaenga e mana ia le seki ino le au nanga le pe a lafo mai ia sa o tono lo account. Ia te access sa o e lava I lau card, ia po lau ATM card. Ia po lunga fo I lau internet banking. E mawhai ona siaki e lau pāleni. Awa e 5 sene le fi pe a whaonga le tato ATM. 5 sene le fi pe a whaonga ia F-Pasi nei lava I Samoa. Pe a whape te fia mana o e te au le tala mai tua lau seleni. E tau le ise taimi e te tutu ai le lainga. Pe a whape o le sau e sa cash pickup lau seleni. Ai mana ia le ave sa o lau bank accounts. Ia sa o tono lau accounts. Ia nwhaile ona e alu whaonga le tato ATM, ia po whea lava se la whapena o ne lata tu ia e whaongai nei ia vaenga nei e mai le ria. O le si vaenga tā ua ia fia whamaninots fo I la so o lea e whaonga mai le au nanga lea ai le o iaini la so te ngā tupe I whaitupe. E mawhai o na tala ina mai lau seleni mai le ria. E whaonga I tato la umalava nei o la le I le ACC o le la I mata utu le Four Corners. Nei maso la lai vai sele famacho I o le la lai whangalii, le malai vale le lai whangalii,
ia le la i Faalauiloa le Airport, ia le Sheraton, ia matato caravans, ia ma mobile banking vans, e tele na nga ia tuitua. E mawhai ona tala ina mai e le seleni. Susa lava pele e se bank account i tupe. A o lea e lafo mai lau seleni whao ngā mai le ria. Ia mawhai ona whao ngā tato la la na e tala ina mai e tua lau seleni. E ofwa i sa vai sa le longa. A whaapea o le whao ngā mai e oe po o a inga mawo mai fafo ni Usila, Australia po whea lava. Ia le ria e lafo mai le seleni. A lea e tama whai lava o e su ese mea e tala ina mai e tua lau seleni lea po se no foanga foi. Ia o lo iei tato la la ia lo uman sa awasu. O nei upolu masawai. E mawhai ona tala ina mai e tua lau seleni mai le ria. Susa lava pele ese account. A ia ta walo su atma au vatu lo ID. Mali numero lo la foina mai le seleni. Ina i mawhai ona tala mai e tua lau tupe whao ngā i matou la la. A whape alu ai mana o loa e whai sau ngā tupe. Ia po sau bank accounts ia matou. E wha alu e seleni ia mai le ria. Ia mawhai ona whaatino ina nei vaenga. Awa e ta ua fo ile le bank account. Ina e mawhai ona lafo mai lau tupe, ia mawhai ona teo le si vaenga, ia e whao ngā le si vaenga, awa e au ngā lava ia savings small whai ngau whaatau, e ale ngata fo ile ole se wheno se le ni mo nisi fo e fufuanga whale a inga. O awala la nei e mana o mia ona ta pena sue oele le sau se ngā tupe whai tupe. A le masani ona e su mai whao ngā tatu la lai tala ina i tua lau se leni o le ria. Ia ta ua lava le su atu mau ID se lua, po pepa whao maonia ia le i le passport, o le laisene, o le nupi wha ID, o le ID palota, o le pepa whanau. So se ID lava e lua o ID sngau lo ta uasu. E mawhai one alu atu ma oe. Ine mawhai ona tala ina i lau account, ia male tato opening deposits e luas futa la. Tato vaenga po le amount la ititi lava nai mawhai ona tatala ina i lau teo ngā tupe. E mana ia foi. Awa o le source of funding ia po o le awala e a foi. E tulu ia i lau account po le ala ngā tupe le e maua mai. E whao ngā ia vale ria. Awa o le e tala lava lau se leni mai le ria. Le mawhai ona keep lau receipts ina e tala wasu mo e tala mai tō lau se leni. Ina mawhai ona whao maoni ai nei vaenga. Mo le tala ina o lau accounts pe a whaape e alu e mana o e tala lau accounts. O le benefiti foi la pe a whaape whai lau accounts. Le ala whao ngā e transfer mai le real sa o ton. I mana ia e once e whai lau accounts. E access umalawa oi au unanga umalawa whai tupe e whaatita inga. Whai o lau internet banking. Whai o lau Mastercard, ia po le Easy Bank foi. Au unanga ne, e mwhai ona siaki nei lau pāleni, e mwhai ona whao ngā i so o se vaenga lava, whai teita ingo lau card, mwhai ona whao ngā i Faalauiloa, mwhai ona whao ngā i so o se ATM lava i nei Samoa, ATM sa tato local banks i alo o iai, ANZ, BSB, mwhai ona whao ngā i lau card, pe a saule tupe tono lau accounts. E tau le se taimi foi lea e te alua tue e tu le lainga i tonu so se la wal whai tupe se whelau taimi ia ma toe Vave tau le se tongi nei vaenga uma e tau le se tongi pa whape te whao ngā ina mai ia tato au nanga lea. O le si vaenga taua foi o tato Remittance ia o le iei foi tato MoneyGram. E tai tusa lava le MoneyGram mani ria. E pale se sengo o le tato MoneyGram. E mawhai ona receive le se leni. E mawhai foi ona toe lafo le se leni. A tai ta inga le te mana o lafo lau se leni sa vai. O fea lava le vaenga le te mana o lafo lau se leni. E mawhai ona whaanga le tato MoneyGram lea. E anga vai foi la tau ia ila so te ngā tupe. Ia mai la so fo ele ini la so te ngā tupe. A whape alu fo ia e mana o e whao ngā loa lau NBS e whaasau e lau se leni. Ia mwhai lo ona ta lai lau accounts. I o tato requirements na o tato accounts pei whai ona ta uatu. Mo le whaafai ngō fie ai ia ma se fei fo ele taimi ia ma se leni wa taimi ni. Ia wa taunga ta ia bensini ia taunga ta lava soifuanga nei vai taimi. A tato wawa ai fo ele se awala whaafai ngō fie mo i tato. Ia awa ine i tato
feo ai fo ilea ai mana ia lava le sefe lava tatou taimi sau sa se leni al tono le card se ilonga lava o fia mana o mia se leni ia ona ia lo le fa ngalo ATM card e tala mai ai tua lau se leni ia se fa popona kai sarali nei sai o vai ngane on money gram mali ria of time lava no ya malo lava Matilda malo fo imana ya nisi ne vai ngole o fo la siatu ya ele sunga Matilda ya disho tu tua ma una ngar cha tu fa le tupe no fo mala mala mai fo ita tu tiru dengan challenge so ila tu ya tu mo mau ya awa fo ia le mala mala anga mala no fo le fia ya di fa nga ino disho tu tua cha tu NBS ya de tu na fo tu na no de le usa le ni si fo vai nga biso la ne pi tu la au cha tu fa le tupe dei vai ngole ta kai sa mo leva no ya si vai ngol ma pukala me sa fa pe on ma sa van mari ma un ni tai yo le Faalauiloa le tattoo app fo le fa ngoi no le easy send tattoo no e to te ran malo tu no le osila fia le tattoo app fo le easy send ine ne if tu fiseli ina malo le tu no upole ale tattoo app le easy send le tattoo app le easy send le wo mo na fa sia le tattoo office po le tattoo company e fa no fia le lafo ina mai o tattoo se leni wa mo yo lo ye tattoo fa lo ye tattoo e do fa pa angal NBS malaria MoneyGram e lafo me se leni au le wo fa le NBS le tattoo app le fa no fia ti ai le fe lafo ingo tattoo se leni le lafo mai le south to no ona tala ilo la ne fisili e fisili fa le malo le tu no upole ale app pula le mo fausia zol ka ko app le e available i lungo tattoo telefoni ina i fa le fe malo le tun o se le la fo le bank lo tatala e fe New Zealand po le tun i fa fo o le ka ko app le po le tattoo product folio o le product o le fe available pe mo fa access ai tattoo fe pa anga ma fe malo le tun i lungo telefoni o le tattoo app la lea e available i lungo tattoo telefoni Android ma le iPhone wa e asi lungo tattoo app store ma le Google Play e mai tattoo no sila mai lungo tattoo screen o lo yai folding o le tattoo app le pe asi lungo tattoo Play Store ma le App Store i le downloading o le tattoo app le once lo o ma download ai lo app e fengo fia lava o nga fe nga fanga inga ka ko app ele o fa finga ka ke le ka ko office ngi vai nga vele le ke ka ngo access ai i me ka o registration po le lista la ina la vale o fe o e i lungo tattoo app usa tattoo app le wana fa sia mo fe la fo ingo se le ni le va o Samoa ma New Zealand in e fesili tu fesili ngi po fe po le atu no po fe po la langia to le en finga work ai ka ko app o tattoo app ona o Samoa ma New Zealand le vale Samoa ma New Zealand le fe le amata dia to le tattoo app le so once no lawa mai o nga download le tattoo app i lo telefoni me i lo la ia le process o le restalaino o le restalaino la o feo o lo account i lo le feo o lo profile i lo le kako app le easy send e fa fata inga la si va inga le fa fu New Zealand so lista la inga e mana o mia IDs so va inga so IDs i mal confirmation o le menga te au ma wai po le address o va inga ka ngo provide ka ko pepa e ngo po e fa le aka verify lo la e tatu masini so once lo la even submit lo registration is ene ma faila yang ai ala sa ko na app o ma sen ai o ko me yang transfer me le app lo le skala nga o nga fa nga solo lo la ia le tatu va ngale ni Samoa le sia ki ngo ko IDs ai le fa tanga ina o e te fa le tu le app fa ga le tatu app so once lo la ma e o ma va nga malonga avel wale i ka ko registration process nga ona tu ai tono fo imalau email o lau email la nga i ko ken back ko i pe file lo to the office o lo manu ia la restart la lo fa mari ai no ma ia inga e telesta la ina lo fa ina access le app once lo la wo i tono le app lo fa ina access o le va inga la e te tauna ko provide o bank login sport details i lau bank link New Zealand fa mafatsala no mo ila to le fa ngai na mai le app mai New Zealand usa ole va ngala ni New Zealand e fa ngala ko online logins pola ko bank logins e listala e link nga e tattoo app le ona mo faila ia na lafo mai le se le ni usa ole la ko bank account ka ofisa a mai le se fa tsa ingala se la utala New Zealand a vese sa o mai ko la ko bank account
alu tawa ave kongo le langa le isi send langa account le isi send lafo mai lo le account le isi send sau tono le account tata le nei Samoa Isa wa pelo mele ye tatu bia mon MoneyGram e mana mi alo alu e tala lo se leni ona ya le se la le bia pon MoneyGram la fafo ona la ya ave nga isa la alu taimi al fafingo fiena ya mal se felo taimi mal felo ai ole fingo fielo po like fingo luenga po fe mo to mo lawa e fe nga ka nga fa mer ka minga ole si foi va nga e fe le tatu isi send po la vale taimi ole aso pe fe le po pe ka ma va ku fiki wo twainga ma walo to tongi pe ma va ku ka le valu ya wai ke ke minga wo tapu ni ya la le bia mon MoneyGram ya lo mana mi atu sele ni Samoa em fa na tano la fo me sele ni le taimi la vana wa le wo link lo bank account mai le lo link lo bank account la lo tonu lo se leni polo to tongi link sa oi ngolo telefoni mai ka ola e transfer sa me e sa me la se leni pola le level le po le mana mi atu ni sa mo se leni e sa ola se leni alu ton account 5 minuti en fina process fa motino le fa ngata no mai to no le tatu fe Então no mai nessa boa alu sa auto no account ya wa ele foi lá se me po si va nga nessa mo walo fa ile Mastercard pa pe ila ya pola ya le level le po ya su foi ATM sala se deni fa nga ya le taimina le se po le fa pe se malama tsa ya usa va pe so sa pola so sa fe fatino ina fa pe ele se ko po le fa pe se mo la so malo lo po ai si aso pola so sa so se taimina fa ina fe la foi se deni o le tato app foi there in it fe sealing you o tato app le o nga ole sawi to tonu ele i ready tato app le ile alunga i fafu i sealing ye pula alunga sa tonu no se ele ni lafo mai le ni sila ni Samoa ele i open le tato app i mo se ele ni lafo to ni Samoa anga in New Zealand so lo i fa mo nga ole tato fa tupe ya se tai bi numa ya va be mau tu lo tato so ta inga ma New Zealand ma le fe fa nga solo ni tato app le ia na mata foi le na sia tu no pe Australia tala to le na itu ia tala no pe lai I benefits o tatu fe o tatu app le o ma na ia tatu app le o le Vave so le Vave if transfer me taimina ma o le taimi la valea eu so foi pe on ta o taimi sola e lo su fa fitu aso vai aso no su fai tu la fitu so fai so e run e tatu app le itu e fa be o ia so malo lo nem faina work le tatu app e o lava ia so malo lo e continue fa mai no tatu app o le si vai nga le ye e fa ngo fie na restala e le ta wa pe o le si vai nga e ke nga fa kis ka mai le ka ensa nga se una nga fo le telo requirements so tatu app le e fa ngo fie lava tatu requirements ngale tatu IDs lava mo si vai nga le stala mai fa fo if you confirm level lua IDs ia mare pepa fama o nio me ngai te o ma waipolo address ia le sivanga ni le no tatu app fa ngo fiele fe le resta la ina o le sivanga le ai sa nga le mu o fe sa nga le la fumelo se ni wa fu ngo mga confirm atu ni vai nga le ni Samoa le numero le accounts o le ngo le accounts na ia ele la se po le fa le wa pe o le tele na fa fita o le tu po pe la fu mai se ni taimini e tena la fo mese le ni ale se sere ngo mo se sere pe misi se mtai tu se le ngo o ila tatu fel le tatu app leo ele ko yangi si va fa pe o se ngo wa le a sa wala ke un number ma le ke un name sa wa furu sa o tu le se va nga tu fa la ve pe o na fa le tau fi lo se le ni le tau ngo tu le sa ngo le mo o le si fo va nga ele le tatu app leo e fa pe wa ke le fa si va nga e fa si va nga New Zealand e pe o la va i va nga fa le la foto pe le rates o tatu app foi la le isi set ele if o kako o le si va nga le na o lo ia rates le so rates competitive le attract in fi ku fi fa pe ya no ke le fa fa ngo fi ma le a me foi okay rates ya le fa lo tu no malo tu no tatu transfer rates o fe offer ku fa ta ko transfer o lo le fa ma di lotto tu fa tu fi ni malo tu no ya o le si va nga ele le foi de tatu fe app le isi send ele fa pe la fo mai sau nga pa ile NBS fa pe la o ele New Zealand e lo bank accounts con NBS em fenga con transfer mai sau lo alu ile NBS fa pe lo uso po so ko so position lo aingo e ese la nga bank fa pe la bank la le sasi piece mo le fa ta inga
e mawhai na lafo mai o le se leni saulo account le NBS o na alu lo la i le account le SACP po sisi lava bank SACP ANC PSP o le siva nga le leina tatu e pilo fa pio o fai mo i ka ko waia mo le NBS e pin e anga va ai fo isi va nga le i le fe isi fa le tupe ai o le meta waia e tau na isi account i to tonu NBS e sa mo le se leni fere le tau no to tonu o kom fere nga lu ese atu mo le NBS alu tonu le account le tsa le e se disi ana bank o si va nga wa fa pe fo ila o le si va nga fia fa so to foi mo ila to fere le fa nga le via mo le tatu MoneyGram we pe sim malo le tonu ule pe fa ima la to masani fai uma vai aso po ona tonu vai aso e la fo mai la to se leni se fa ngo fie fo ila ia fa pe o ere pe fa ima la masani le la fo me lo se leni e artu le lenga fa ngo fela e once I uma lo set up lo bank account fa ilo si va nga le New Zealand le tatu app le so se time la ia pe red e pe ule mo lo tamanga ule pe o ka ule kukulia se i mo se lau ka la a vile kwa ngai wo mo miss pa ia transfer mai pula ale mera amounts lo ia o le si va nga e fe ile le tatu app le mo time nei ile ia ni tatu fees ile o time nei ele o charging en tatu fees si fainga me tatu transfer me vela le charsa ele fa ilo tonu malo tonu fa nga me tatu app ne mo time ni wa lo time ni o le free e la fu me ala e polale ke le polale e polale be ngal dos fu lo se ni le la fu mai le tonu lo cancel le bank account le se mette pour le payer se fee et to ya se mai se sa ala dos fu ni si langa alu sa wa le se fee wa fa ku fa pe se ni mata la se fee o si amount no mo te mine ele e se fear tatu app le ia tatu no fe ona se va nga fi faso tatu app ni ta e pesa after maro no fa so al polo vi sili basically se limit on le tupe fo ile le mo fa no la fo mai tatu fo nga tatu apps fa mo sai mo fa si ia ole fa ingal se ni le fa nga tai nei pole limits e la fo mai ia tu fa fo e lua feta la lua fe e lua feta la le se le ni mfinga la fo mai ile aso se mai e lo su vai tu la fo mai fa ni la fo mai lo se ni mfinga si dia tu sila i whalunga tatou live i fōlingo le tatou app. Ia ole a whapea o i sau taimi ia mawhai ona e alu i lunga lau telefoni. Ia wa aile Play Store. Ia po le kuko Play Store le whaonga e mawhai ona download le app. E te alu la o omila le Easy Send le sapela ina o le E-Z-I S-E-N-D. Te iwha apea se si o le easy fo ile E-A-S-Y. Ia le E-Z-I-S-E-N-D. O le tatou app la nga, e te alu ta sa o lava i lunga o lau telefoni. Ia ona download loa lea. Mawhai ai ona e sila e rates. O lea fo e mawhai ona download atu i tatou le nei Samoa. Pau lava le vaenga o lo na whaonga ina. E whaonga uma mai lava i New Zealand. A le tā ua fo e leo tatou e download. E ma tatou i loa i fo i po o a rates le lei. Compare i fo i rates ia, te i fo i wai, i fo i se ma salo fo i a se tasi, lea e tā ua atu e maana ia tatou rates o le aso. Ia mawhai a ona i alu download le app. E sila i tatou rates na ia i maana ia na ia. Mawhai ona whaonga mai New Zealand. Mo i la tau fo i la, ele whapea fo i la, na o tatou a inga ma wo, lea mawhai ona nga wa e lafo mai se leini. So se sila mai New Zealand, whaateta inga fo i la. Mo i la tau o lo ia la tau te ngā tupe i whai tupe. O lea sa maa lo i le sei, e New Zealand mos whaateta inga. O lea i la tau loans, ia po la tau nono ngā tupe o lo ia i whai tupe. O le tatou app le lei, lava le mwhai ona whaonga mai e oe. Pe a whaapea o lea te whia mana o e tongi mai pea lau nono ngā tupe i whai tupe. Ia te alu lava download le app lea. Ia mwhai ona send pau lava ia vaenga tāua e tau ona whaamautino e oe. O lau account number, ia ma lau account name. O lau account number la, mana tua e te tau lava ona atua le se fulu digits o lau account number. E ia a matua mai lava le 5 se i o numero muli lava le atua le se fulu. Mo ilan so lo i accounts pisinisi, ia le a matua mai le 0. Ia se i o lava numero muli, ia tau lava ona atua le se fulu o whai numero o lau bank account number. Ia ma lau account name ia sao. Ma whai ona la fo sao mea lau se eleni, sao lava i tono lau accounts. Pe a whapea foi e
Sau le mawhai ona lafo me le seleni se si wheo ainga e sau i sonu e te ulau loan repayments. A wala taimi nei, o whai tese lava le o asu fo i o third party, ia po i la so fo i e tu i tutonu, ia seleni o loans a la so i o lewa ona i New Zealand. A le tā ua tato au nanga lea. Ia mawhai ona e alua i lunga, restala lo swafa, a wa o e lava le beneficiary le ia wa ai lau account lau internet banking na ia lau account name lau account number fa mauti no le ai le ila fo mai lau se le ni tono lau account ia ona tului mai lava le lau account si le aso na fo wata ua se le ni tato limiti mawhai ona sen mai lau se le ni le aso mawhai ona sawa sa tono lau account pa pe o le ua umala lau loan a le te mana o e tului mai pe lau account a wa ni si fo fuanga pe a fai e so e tali umai Samoa ta faonga po ni family reunions ma me whapena po ni wala au lia foi. Au nā wa i se le ni tono lau accounts e mawhai ona o mai whaonga pe a te iwa toi o mai nei Samoa. Pe whai ona tāua whai le ini ni fisi taimi nei e mwhai ona whaonga mai lava le tātou app lea e lo i eise tutongi taimi nei e Vave ia so e sauar sa o tono leo account se le atua se 5 minuti le pe o isi tātou Remittance ia pe ona tāua o le ria pe a wha pe sauar sa o tono le accounts e ia taimi whaatulanga ina fo i lea e sauar sa o e tua e tutono leo accounts an mana i ol isi send taimi lava e uma ona submit mai e oema confirm mai New Zealand i lunga le app sa or sa tono lau account e sa ua fo ila le e o lau card fo ile o New Zealand a fa pe o le se fainga luenga o le e lau card a wa le card na e linkanga i lau app e ma fai ona ve SMS le ni le sa or sa tono lau account ine te fa pe se si e alo se tupe tono se bank i o New Zealand failan fa ngal app le ai o tofu mata so ka ti New Zealand mama enga mfa pena i sa so bank account si New Zealand en fai ona fa ngal sa so au nanga le sa o le easy send le mo fai ona available sai mine a fa pe lava na se firma na o e fan to mail account si sai mine ia sa o lava le fa ngal mai o le tato app le na ele se fi so e Vave so le se sai me fa sa sali ai so while start on all accounts it's a mawa uma fo yala fa mau ngo se leni e receive I low accounts NBS I lunga lau internet banking one man e fo na so internet banking ma fa ona e access mai ai New Zealand fia lava le vaenga po le ala vai mi o le aso ma fai ona alu lunga lau internet banking download lau bank statements ma fai ona view lau pa leni po fia ma fai ona view le paleni o loan po lawa totoe pe fia se vaenga o lo totoe I le paleni o loan a wai fiki foi le emaili a fa pe o le fa ngai o e vestala o le emaili po le numero telefoni ia a saudi tupe mal easy send ia e fiki mai le notification ia po le alert I tangata le ni o le wa receive lo se leni o vaenga ta o le foi le nai fai ona I loai fo elato le sefe to sa ngale mu ai le ngata fo le Vave o le receive no tato se leni I nei Samoa e mo fo le email o ele ni usila e ta o suai ia o le wo fulu le se leni le o la wo through le se leni le wo send anga I le accounts le I le NBS ia o isi vaenga ta o le fa ngai no le Mastercard a fa pe o le te ni usila fo ia me fai ona access fo I le card lau se le ni o lo ia I tono lau te ngā supe mo I la sau fo I o lo o fai malanga I fafo mai se lava I nei Samoa o tato au nanga le o tato Mastercard ia ta ua lava le wala au mei o le fale supe tono 5 aso ai se le tu ua sho tato atunu u te fai malanga atu ai fafo aua o le ta ua o le vaenga ina ma fai ona toe siaki le leia fai supe ia atunu o lo e fai malanga atu iai aua le fa nga ina lau card ia po fono tanga fo ia o so le to te fai malanga e ma fai ona awane I se taimi fo I lea e ia ni issues ia po di tūlanga fo I tūla I mai I le ma fai ona tala ina o lau sele ni pa fai malanga su I fafo ta ua lava le vala au mel officer pe email I mai a fa pe mana o mia le tala o lau card mo fa unga ina I fafo e fai lava ona vala au mai tonu taso fatupe e il taso numero na o le lua valu tasi o tonu ia po le lua no fitu ono
numero na faatupe mawhai ona wala au mai e tonu, ia po le email mai le info@npsamoa.com, ia po le asiasi mai fo ilunga maso Facebook page, ngai alua ia le National Bank of Samoa, mawhai ona maso sosoani atu i se mata upu fo i awaunanga faatupe, ia po nisi fe awaunanga. O le tatou Mastercard, ia mawhai ona tala i so se ATM la vai fafo, o lo ia le local o Mastercard, ia po le Visa foi, mawhai ona whaonga i fafo pe whai malanga atu iai, whaonga ina foi i nei Samoa, ia mawhai ona whaonga i ANZ, PSP ATMs, ia le ngasa foi leo F-Pass al vaenga lea, mawhai ona whaonga ina le tatou Mastercard, so se la wal faatupe whaasino ina i lau resala, pe a whai o le se whawhonga mai e te le resala i se card. Ia lo o maua le au nanga le ma lo o available i so se la wal faatupe. Pe whai ona ta ua tula amatanga o le tatou po kalame. Le o tatou o mai fo i le tatou account pensioni. Ia mo sila fia o le vai aso foi nei o le pensioni. Ma whai ona tala ina lau pensioni a wa o lunga lava ia ka lena lo amai. O le aso tolu o le masino au kuso. Le pa u lava i le aso ngafua. O le faatupe lava i o tangata anu o Samoa po le NBS. Ia e Vave maua lava lau sele ni i le afiafi o le Faalauiloa. E le i o atu le aso ngafua le lo manei maua i lau pensioni. Ia o lea fo iwa iai ia si itanga o pensioni mo i laso o ilo o mai le fitus full sanga nga ilunga. Le o mai tawina. Le sa a matan masina ne yo Julai. O le na foi. E al vatu foi a ilunga tato fasisilanga. Ilunga tato Facebook page. Mo ila so le tele lava ona fesilingi al vaenga lea. Po o mawal penisione ia po o mawal benefiti mo ila so o lo ia ia afianga tu mawal soifua. Ia na e al watu lava ilunga tato Facebook page ia tato fasisilanga. I le taimi e maua ia tatou seleni nei. Lea la e maua atu. E maua le tatou benefiti ia po tatou penisione foi. I le afiafi foi o le Faalauiloa, al waso ia ma le aso anai, ia ma le aso ngafua loa lea wa whaamautino ina me le vaenga nupifa. Le talaina ia tatou seleni nei. Mana tua ia sona i lava ia. Na o I lava le lala au tua le faatupe i le ACC building. E ma whai ona tala ina mai tua lau se leni, ia ma o le lala I whangalii, ma tua o I le ACC, o le taime sala, mai le awhal valu, e tapunia le awhasfulu lua. O le tatou lala le whangalii, e ta tala mai le valu, e tapunia le awhatsonu. Na la iai lava I le taime telena, whapea e pisi lava oe I la stua nai, ai le I o le taime e loka I le matola la le stua nai whangalii. Ia mwhai ona e sui whangali e tala mai lau seleni. Pea whai warokan matola la le I apia le awhasfulu lua. Whamotino atuai, ia e tatala fo le matola la I Faalauiloa. Ia e fua lava I lunga I taimi o waa. Matola la I Faalauiloa. Au whangali ia mai lava le tale valu se ia o le awhatsolu. I asonga fuanga I astoa nai. Nai mawhai ona tala ina mai lau seleni. Ke lele ka paki whangali na e mwhai au na e natu pakalau ta avale I ona e su lele tonu e vai tato la la. Whai ona tala ina mai tua lau seleni. Tato la la au su ia pia I o te masani lava. O songa fua I la ia I fo I tato ta avale al watu I tua. E tu atu fo inunga tato Facebook page. Ia leno whanga fo al watu e tato mobile banking van. Ia mo le whaonga ina ai le ngata fo ilia. O le tala ina fo o seleni mai le mai vaenga nei le pensione ia le ngata fo le te wina lo seleni e faasino uma lava ia au nanga al faatupe I tatou ta avale ia lo fewa I tua o te lo se fa popo tuna me lo wa vaenga kai sara le nei tai au fa sai ala o te mi e tala I pensione au kuso ia ta ua lava le tue sia ki o lo ID pensione o ele tinama tama matua lo o mwhai ona mau mai fo il maso po kalame ia sia ki lo ID pensione po expire e mwhai ona tue alu taimi nei manuo lo o te le taimi o lo tue
ma fai ona toi whaafo wai lau ID, ina ia maua lau penisio ni o lau South Samoa. Ia isi vaenga, ia a whaapea lava ia ise, whaafesili, ia po o nisi foi o tūlanga o lo mana o mia, ile sosoani i au nanga foi a whaatupe o lo tā uatu. Ia ma fai ona wala au mai le ofisa, i le lua ono fitu ono, fesiri ia le ini ia po o matiaura foi. Ma fai ona sosoani ia tuia te oi lau mata upu. Wana tua, tato internet banking, ia ele mfai ona wala au mai oe siaki lau pāleni ma sa o surunga telefoni. Na ia tato internet banking, e mfai ona siaki ai lau pāleni, e restala, ia ma siaki ai lau pāleni. Whawhai ngofia i mō oe, so le se taimi te su mai ai tai vai tato ATMs, ia bos taimi fo e te virviri mai ai. Ia ele mwhai ona mātou release i nā atu, ia po olunga fo e on mātou Facebook page, ele mwhai ona mātou tā ua atu, ia whaamaunga o lau accounts, i tātou vaenga nei, i tātou Facebook, ia po le Instagram foi. Ia vea iale nei tu la, ia whai au masuia maua nei, mai se le ofisa, whai tupe o tangata anu o Samoa. Ia mulmone tuelo mātou nganga whawhatai, kai sare nei tai au, mua po kalame, ali ngata foi leo, ma malu sho tātou atunu. Lo ma whai ona maua mai le po kalame māsani a lau whai tupe, ia solua vai aso taitasi, whamanuia tele lava le atua e tiu te mga ruenga le nei aso, whaapele le nei vai aso, le afo isa ngana wasasi atu ilungai nei, ia matua atu lava ina, e whaamangalo mai ona oni au na vai, ia whaamanuia tele lava le atua i tiu te ma whai wafoi o whapena ona whea ngai matato i taito tasi le nei aso, o tai molo maa ua vanoa.